Abahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mw'urudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 11 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe iby'urugamba rukomeye rwazindutse kuva ku isi saa 11 za mu gitondo muri grupoma ya Rubereki. Bikaba rero ibi biri kubera mu bice bitandukanye za Kibati, hari kubera imirwano ikomeye. Turaza kureba bijyanye na Operasiye Kibati 2, turebe offensive na Nicotrain, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na mitrailleuse rudre ziri gukoreshwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na section de reconnaissance, tsinda ry'abasirikare bashinzwe ubutasi bari muri ibi bice. Turebe position strategique za Kibati uko bihagaze mu misozi, uko urugamba rumeze. Turenyura kandi kuri position strategique, turebe hamwe uko biri kugenda bikorwa. Turaza kandi gukomeza tubabwira compagnie de réaction rapide, itsinda ry'abasirikare b'abanyamwuga batangiye gukora operation. Turebe kandi mu Wavre de Insacrement, turebe uko bari gukora akazi kabo. Turakomeza kubabwira ibijyanye n'ibiri kuba terre montagne, turebe uko urugamba ruri gutegurwa. Turaza kandi kureba pièce d'artillerie ziri kugenda zizanwa muri bice bya Kibati. Turaza kureba uburyo bwa guerre asymétrique, intambara idahuye aho impande zombi zatangiye kuba zarushanya ubushobozi. Turaza kuzinjiramo. Turaza kandi kubabwira bataillon mixé yazanwe muri ibi bice. Turebe kandi uburyo bwa drone tactique buri gukoreshwa ndetse n'intwaro ziremereye za fils d'assaut 1 turebe kandi bijyanye na mortieri de 92 mm. Turebe uko biri kugenda bimera. Turabwira kandi biri kugenda biba bijyanye na bridge populaire, matsinda y'abaturage bafashe intwaro ari gufasha FARDC urugamba muri ibi bice. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiriko biragenda bitegurwa mu bice bitandukanye ku muhanda cyase kuri axe routier Kasheberi Muganza. Turebe uko urugamba ruhagaze muri ibi bice. Turaza kandi no kureba ibijyanye na avant-poste uko biri kugenda bikorwa. Turaza kandi gukomeza kubabwira doctrine de contrôle territoire, turebe ko ibi byose biri kugenda bikorwa. Turabwira kandi bijyanye na compagnie d'artillerie mobile Bassière de 122 mm, turebe uko ibi byose biriko biragenda bigaragara. Turababwira ibijyanye na repris tactique, gusubira inyuma mu buryo wagatangiye kugaragara. Turebe kandi barrage defensive, umurongo utemera umwanzi kwambuka washyizwe muri ibi bice biza Kibati. Turaza kandi no kubabwira byinshi bijyanye n'ibiriko biragenda bikorwa ku buhando mpuzamakungu, aho turibuze kubabwira ko Perezida Kisekedi Chilombo yaganiriye na Mossad Boris kubirebana n'umutekano wo mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Turaza kandi kubabwira ko General Sultan Emmanuel Makenga yamaze guteguza ubutegetsi bwa Kinshasa ko agiye gufata igisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira ibice by'umurenge ingabo z'u Burundi zamaze kugeramo ku bwinshi kuva ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo ry'icumi gitugutu 2025 aho zagaragaye ko bamaze kongera gutegura uburyo bushyashya bwo gukora deployment mu bice bitandukanye. Hagati aho kandi turaza kubabwira ko igisirikare cya Repubulika n'intwaro rusange ya Congo cyasabye abarwanyi umutwe FDNB gushyira intwaro hasi bakishyikiriza inzego za leta ya Congo cyangwa MONUSCO mu butumwa bwa izi ngabo ziri mu butumwa bwa Loni kugira ngo bacyurwe mu Rwanda. Biro turaza kuzinjiramo turabe uko ibi bigiye kugenda bikorwa. Turaza kandi kwinjira mu makuru akomeye arabana n'ububanyi n'amakungu. Turabe uko kuri ubu byifashe nyuma y'ibyatangajwe na Kisekedi Chilombo. Bikaba rero ari ibintu byateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga kubirebana n'ibibazo bikomeye bikomeje kugenda bigaragara mu karere. Banywanyi ziro nizo ngingo z'ingiro tugiye kuramvura mu buryo bwiramvuye. Niba ari ubwambere dukurikiraho hitusho ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha zibanda cyane ku mutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhere Kibati turebe bijyanye n'imirwano ikomeye iri kubera Rubereki
kandi gusabe rero ukomeze ubane natwe no mu zindi ngingo zikomakomeye aho turi buze no kwakira umutamu muri mwabiri abice akatubwira byinshi kubikomeje kugenda biba birenze ibyo twabashije kwakira mu bundi buryo. Reka duhere Kibati Walikale ni kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 11 Gitugutu 2025 ku isaha ya saa 10 za mu gitondo urusaku rw'intwaro rwasanye umutuzo w'abaturage muri groupement ya Rubereki aho imirwano yongeye kubura hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 n'abarwanyi b'itwe ya Wazalendo bari bavuye mu duce twitwa Miba n'ayitwa Katoro. Yimirwano yo muri iki gitondo yamenyekanye nka Operasiye Kibati D, izina ryahawe n'abayobozi b'igisirikare ba AFC nyuma yuko ku munsi wabanje kuwa gatanu ku igenekerezo rya 10 Gitugutu 2025 habaye offensive na contre igitero kitatanze umusaruro ku ruhande rwa Wazalendo. Kuri ubu bikaba rero bivugwa ko bikomeje kugenda biba byose ari imirwano ikomeye, aho rero bivugwa ko ku isaha ya saa 11 za mu gitondo amasasu ya mitrailleuses rudre imbunda nini zirasa amasasu menshi vuba zagaragaye mu nkengero zitwa Habura mu birometero 3 uvuye mu gisagara cya Kibati. Abaturage batuye batangaje ko urusaku rw'intwaro ziremereye rwumvikanye nk'inkuba zisanda mu misozi yitwa Rubereki. Umuyobozi wa section de reconnaissance itsinda rya gisirikare rishinzwe ubutasi rigenzura ibijyanye n'imirwano muri AFC utifuje ko amazina ye atangazwa yatangajwe ko AFC irimo kurinda position strategique ya Kibati kandi nta musozi numwe bararekura. Position strategique bikaba rero bigaragara ko ari agace k'ingenzi kuri FRS na Fdnb kuko kugeza ubu gafite yaba afite gahunda yo kugenzura ubutaka, imisozi ndetse n'imihanda cyangwa se ibirindiro, kubera ko Kibatere ifite imihanda ihuza Walikale, Masisi na Rubereki. Igize agace gafatwa nk'umutima wa operasiyo militaire biri muri zone centre ya Kivu y'amajyaruguru. Uko rero biriko biragenda bivugwa amakuru ari guturuka ku bashinzwe ubutasi renseignement militaire muri AFC 23 aravuga ko kuva mu masaha ya saa 11 za mu gitondo imitwe y'inyeshyamba za Wazalendo yaturutse mu gace kayitwa Miba n'ayitwa Mungazi yateye mu buryo bwa tactique de renseignement guhiga guhungabanya umwanzi kugira ngo acogore, aho abagabaga ibitero byihuse attaque incre mu duce dutandukanye twa Kibati kugira ngo bateshe umutwe wa AFC 23 kuba yava muri ibi bice. Icyakora compagnie de réaction rapide itsinda ry'abasirikare b'abanyamwuga bateganyijwe bari bategaguwe kugira ngo basubize inyuma ibitero byihuse za AFC, bikaba bahise bakora mu wavre de insacrement gukingira inzira yo gufunga kugira ngo abaturage bataza kugwa muri ibi byago. Iyi mu wavre yakoreshejwe ahagana ku isaha ya saa 11:20 irangira abarwanyi ba Wazalendo benshi basubiye inyuma berekeza yitwa Miba. Nkuko amakuru atugeraho umwe mu basirikare ba AFC ufite ipeti rya liyetena utifuje ko amazina yatangazwa mu butumwa yatanze yagize ati twabonye ko bagamije gutera icyoba no kuduhungabanya, ariko twakoresheje strategie defensive ubwirinzi buhuriho na jeune militaire abasirikare b'inzobere mu kubaka no kurinda ibirindiro duca intege abateye imbere yuko bagera ku musozi ahitwa Habura. Ni nkuko rero bigaragara kagace ka Kibati gafite imisozi myinshi n'ibibaya by'amasaka bihinzemo amasaka n'ibirayi bihakikije, umuhanda munini wa Kashebere mu Nganzi. Yo ni imisozi ndayo yabaye inkingi ya politique n'intambara hagati y'iyi mitwe ibiri nkuko bivugwa n'umwe mu basirikare b'iperereza rya Fdnb bari gukurikiranira hafi ibikorwa bya AFC muri aka gace. Terrain montagne ubutaka buvanze n'imisozi bworohereza AFC 23 kubaka ibirindiro biremereye, position fortifiée aho bashyira pièces d'artillerie, ibikoresho birasa amasasu manini nka mortier de 120 mm, obazier ndetse n'ibindi ku misozi yegereye Kibati. Ku rundi ruhande Wazalendo bifashishije uburyo bwa guerre asymétrique, intambara idahuye impande zombi zitangana ubushobozi bari gukoresha imihanda y'ishyamba n'amasangano y'ingenzi ngo bagere mu birindiro bya AFC
bidasanzwe bibaye, ariko kubera imvura yari imaze iminsi igwa muri aka gace ka Rubereki, imihanda y'igitaka yabaye ibyondo, bituma logistique y'ibikoresho birimo amasasu n'ibiryo by'abazarendo bitinda kugera ku mirongo y'imbere y'urugamba. AFC nkuko bivugwa n'abasasanguzi baravuga ko bafite muri zone ya Kibati batayo mixe ingabo zihuriyeho hamwe n'izifite ubuhanga mu kurasa, mu guhanahana amakuru no mu mikorere y'indege z'ubutasi. Ibikoresho byabo birimo drone tactique, utudege duto dukora ubutasi bw'ikirere, fils d'asate 143 ndetse na mortier de 192 mm. Ibikoresho biremere birasa kuri hagati y'intera birometero 4 ndetse n'ibirometero 4. Ku rundi ruhande rw'abazarendo hari brigade populaire, iyo matsinda y'abaturage bafashe intwaro ari gufasha bamwe mu basirikare FARDC ariko badafite imbaraga zihagije mu bikoresho by'itumanaho cyangwa imyitozo ya gisirikare. Mu basirikare w'imyangamugayo wa FARDC utashatse ko amazina yatangazwe yemeje ko abazarendo bahanganye n'abasirikare bamenyereye, bafite discipline militaire, imyitwarire ya gisirikare ikomeye, kandi bafite systeme de commandement, ubuyobozi buhamye, ibiri gutuma rero ubigorana ku ruhande rw'abazarendo. Mu masaha ya saa 3 za mu gitondo, Etat Major Tactique, ubuyobozi bukuru bwa gisirikare kuri tere bwa FARDC bwatangaje ko ibirindiro bya Habura na Kibati byose bikiri mu maboko yabo. Ibiro byabo zatangaje ko babashije kugarura ituze mu birometero 5 uvuye Kibati, bagasubiza inyuma abari bagerageje kwambuka umugezi wa Rubereki bifashishije arme anti-shell RPG-7. Nkuko bigaragara, umuyobozi w'igisirikare cya FARDC mu gace ka Walikale ufite ipeti rya koroneri akaba rero yagize ubutumwa atanga, yagize ati turimo gukoresha dispositif defensive, uburyo bwo kurinda umwanzi mu buryo buteguye kugira ngo ntagira agace na kamwe kagwa mu maboko y'abaturutse ahitwa Imiba. Abaturage bararengerwa kandi twubahiriza amabwiriza y'umutekano wabo. Nkuko rero byatangajwe nabo mu baturage bahungiye Gasheberi, imirwano muri iyi minsi birishize yatumye benshi bahungira mu misozi cyangwa se mu nkengero z'umugezi wa Rubereki. Umwe mu baturage witwa Mukamana Jean yagize ati twumvisha amasasu kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu kugeza uyu munsi, nuko abana bacu twabajyanye mu gihuru, nta mutekano uhari. Ibikorwa by'ubucuruzi muri Kibati na Rubereki zagaze burundu, kandi axe routier Kasheberi mu Ngazi, umuhanda w'ibyiciro by'ingenzi mu ntara uracyarufunze bitewe n'amasasu arimo kumvikana mu nkengero zawo. Abasasanguzi ba gisirikare baravuga ko AFC ishobora kuba irimo gukoresha doctrine de contrôle territoire, uburyo bwo kugumana ahantu h'ingenzi hakenewe mu mikorere y'intambara, aho imisozi ya Kibati Habura ifatwa nkaho ari corridor strategique, inzira y'ingenzi. Iyo corridor ituma AFC ibasha kugera vuba mu duce twa Walikale, Masisi ndetse na Ngungu, ndetse ikanagenzura imihanda y'ubucuruzi ituruka Igoma ijya hagati akivuye amajyaruguru mu bindi bice. Mu rwego rwa gisirikare, Kibati ni nka avant-poste, ikirindiro cy'imbere kirinda izindi position mu bwirinzi bwa AFC. Gutsindwa aha bizaba bisobanuye guhungabana kw'imyanya yose ya zone Rubereki. Ahagana ku isa 6 z'amanywa, raporo z'ubutasi ziraza kuba zibagezeho, aho turi buze kurebera hamwe bizabiri kubera ko bijyanye n'ibirindiro bya wazareno mu bisozi ya Mugazi. Turaza kandi kubabwira ko bijyanye na compagnie d'atterrissage mobile, itsinda rishinzwe intwaro ziremereye zishyirwa mu modoka. AFC yakoresheje Operasiye de 122 mm na kanoni zirasa kure kugira ngo basenye ibirindiro by'abarwanyi bari bategereje inkunga mu gace ka Rubereki. Kuri ubu biravuga ko uko amasaha akomeje kugenda yicuma, AFC ifite control totali ubugenzuzi mu duce twa Kibati, Habura na Mungazi. Ku rundi ruhande rwa wazarendo, abashinzwe ubuyobozi bw'intambara bahisemo gukora repli tactique, gusubira inyuma mu buryo ubwo kwirinda guhura n'igihombo gikomeye. Ibikaba bizakozwe mu rwego rwo kurinda abasirikare babo guhera mu ishyamba rya Kasheberi, aho AFC yari yateguye barrage defensive. Umwe rero mu basirikare ba wazarendo yabwitangazamakuru ati batakaje abantu 5 uri imodoka 2 z'intambara, ariko bazagaruka mu minsi mike bafite imbaraga nshya. Nkuko rero uyu muzarendo yavuze, aya makuru y'ibiri kubabaho
kuri ubu rero bikaba bigaragara ko urugamba rukomeye kuri ubu rero kuri uyu wa gatandatu imirwano yari igikomeye mu birometero 10 mu majyepfo ya Kibati. Icyakora AFC yabonaga ko ifite cyizere cyo gukomeza gutsinda mu buryo bwa guerre de position, intambara yo kugumanaho waruri. Abasasanguzi basoza bavuga ko imirwano ya Kibati ishobora kuba intangiriro y'urukurikirane rw'ibikorwa bya gisirikare bishya bya AFC muri teritwari ya Walikale bigamije gufungura koridoro ihuza Walikale, Masi ndetse na Rucuru. Kugeza ubu abaturage baracyari mu bwoba, bikorwa by'ubucuruzi byarahagaze kandi ingabo za AFC zikomeje gushyira imbaraga mu kubungabunga umutekano n'ubusugire mu duce turi mu maboko y'uyu mutwe, nk'uko rero benshi bamaze igihe bagenda babigarukaho. Mu yandi makuru reka tubabwire aho kugeza ubu rero igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo FARDC cyasabye abarwanyi umutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi bakishyikiriza inzego za leta cyangwa MONUSCO kugira ngo bacyurwe mu Rwanda. Ibiro bikabije mu gihe rero ari ibintu bimaze iminsi biganirwaho. FDLR yahaye FARDC ya FDLR ubusabe nyuma y'amasezerano y'amahoro guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinyanye muri Ruheshi 2025. na amasezerano akubiyemo ingingo uko Kinshasa igomba gusenya umutwe wa FDLR wiganjemo abagize urare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, hanyuma u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe rwafashe mu kwezi gushize ubwo intumwa z'ibihugu byombi zahuriraga mu biganiro Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeranyije ko ibikorwa byo gusenya FDLR bigomba gutangira muri uko kwezi kwa Gitugutu. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kengebomisa mu itangazo yasohoye kuwa gatanu ku igenekerezo rya 10 Gitugutu 2025 yasabye abagize FDLR kwishyikiriza leta cyangwa MONUSCO ati mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda y'ibikorwa bya gisirikare yemejwe ku itariki ya 1 Gitugutu 2025. Itsinda ry'ubugenzuzi bw'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Repubulika y'u Rwanda ku bufasha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziramagarira imitwe yose inyeshyamba za FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza inzego za leta cyangwa se MONUSCO mu rwego rwo kubafasha gutaha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bakomokamo. Ekenge kandi yasabye abaturage basanzwe bavugana bihoraho na FDLR kwitandukanya nayo kandi bagakangurira abo barwanyi kwishyikiriza inzego za leta cyangwa se MONUSCO nta mananiza. Nkuko rero abivuga yanyuzemo ati mu gihe cyose haba hari abanzi cyangwa se abarwanyije ubu butumwa, ingabo za FARDC zirabategeka gushyira intwaro hasi ku gahato cya ku ngufu nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington. FARDC yanibukije abasirikare bayo bose ko batemerewe na gato kugira n'imikoranire iyo ari yo yose na FDLR, haba kuyiha ubufasha cyangwa gukorana mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. General Ekenge yibukije ko uwari wese uzarenga kuri iyo gahunda azahabwa ibihano bikomeye kandi bikakaye nk'uko rero abigaragaza. Akaba rero yavuze ko ibigomba guhita bishyirwa mu bikorwa. Aho rero hakomeje kugenda hagaragara amakuru akomeye aho yagize ati mu gihe cyose haba hari abanze cyangwa abarwanyije ubu butumwa, ingabo za leta FARDC zabategeka gushyira intwaro hasi ku gahato cya ku ngufu nk'uko biteganywa na Washington. Akaba rero ari ibyo yatangaje, yasabye FDLR gufasha mu rugendo rw'amahoro ruriho biciye mu kwishyikiriza ubuyobozi nta kurwana cyangwa kumena amaraso kubayeho. Akaba rero ari ibyo ari gutangaza mu gihe kuri ubu rero n'andi makuru akomeye agaragaza ko ibi bishobora kuza kuba byagorana bitewe nuko no mu nzego nkuru z'igihugu harimo aba FDLR. Hagati rero amakuru avugwa ku ngabo z'u Burundi murenge aravuga ko ingabo z'u Burundi zibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo aho zagiye gufasha za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe ugamije gushyira akadomo ku butegetsi bw'iki gihugu AFC twirwaneho bashinze ibirindiro bishya ahitwa Nyamara nyuma y'aho bavuye muri gahuna ku ndondo ya Bijombo. Aya makuru yamenyekanye mu ijoro ryo kuwa 2 ku igenekerezo rya 7 Gitugutu 2025 amenywa bwa mbere n'ubutasi bw'umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu misozi y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru yatugeragaho icyo gihe yabisiguraga akagaragaza uko ibintu bihagaze.
kumwe muri uyu mutwe watwirwanayo bibwiye itangazamakuru yavuze ko ingabo z'u Burundi zashinze ibirindiro kuri Nyamara. Iki ni igice giherereye mu ntera ngufu uvuye ahitwa Kamombo centre, ndetse kandi iyi Nyamara iri mu nkengero z'ishyamba rizwi cyane imurenge ahitwa mu Bijabo, kuko rizwiho kuba ari rinini, ubu kandi rinabamo imisozi bigaruriye irimo inka n'ibindi bice bitandukanye. Nkuko rero yakomeje bisobanura, yagaragaje ko ivyo birindiro zabyubatse hafi yahahoze umuhana w'abanyamurenge mbere yo gusenyerwa n'ibitero by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta bizabaye mu mwaka wa 2023 nkuko biri kugenda bivugwa. Ingabo z'u Burundi kandi zubatse ibirindiro kuri Nyamara, mu gihe amandi makuru ava mu ndondo ya Bijomba avuga ko zavuye mu birindiro zahozemo muri Gahuna. Ibi birindiro by'izi ngabo z'u Burundi byari mu Gahuna bari baracukuyemo indake nyinshi, uburyo hafi agasozi kose byari biherereyemo byari baracukuyemo imyobo yazo. Mu mashusho agaragaza ibingibi bikaba rero bigaragara ko ari ahantu hacukuye cyane kandi hagiye hategurwa bijyanye nuko hagomba kurwanirwa. Binazwi ko kagasozi izo ndake zacukuyemo ni nako rero abaturage bo mu Gahuna n'ahandi ku ndondo ya Bijombo bashakiragamo network za telefoni iyo bashakaga kuvugana n'abandi bari mu bindi bice bitandukanye ndetse n'abari mu mahanga. Kuri ubu rero biragaragara ko kuba bagiye bizahaye abaturage kwishyira ukizana. Hagati aho rero mu yandi makuru akomeye yakomeje kugenda agaruka nuko umukuru w'ingabo z'umutwe wa FC General Sultan Emmanuel Makenga yateguje ko mu minsi mikiri imbere uriya mutwe uzigarura igisagara cya Uvira. Ibiroro bikaba byateye ubwoba bukomeye bamwe mu basirikare ba leta. Makenga yahaye ubwo butumwa abatuye mu gace ka Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo binyujije kuri guverineri w'iriya ntara Patrick Basso Bwangwi Nshombo. Uyu muyobozi ubwo yarare mu nama y'abaturage muri Kamanyora ku wa 4 ku igenekerezo ry'Icyenda Gitugutu 2025 yababwiye ko umukuru turi kumwe nawe General Major Sultan Makenga yambwiye ati genda ubwira abavandimwe banjye ko hari Akamanyora, babwire ko mu minsi mike cyane turajya gufata Uvira. Akaba rero ibyo yatangaje bizakuye umutima abo muri FARDC. Umujyi wa Uvira umaze igihe kinini urinzwe n'ihuriro ry'ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta zirimo FARDC, FDLR, wazareno n'ingabo z'u Burundi. Mwiriya nama yabereye Kamanyora Professeur Stanislas Bareke usanzwe ari umuyobozi w'ibiro by'umuhuza bikorwa wa AFC Corneille Nanga yasabye wazarendo ziri muri Uvira kwitandukanya n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kisekedi zigahuza amaboko na AFC. Nkuko rero ariko arabigarukaho, Bareke yabwiye bariya barwanyi ko Kisekedi ari umuhemu, azisaba ko nizumva isasu rya mbere rirashwe kuri Uvira zizahita zigendera. Ati yagize ati inshuti zanjye Makanaki, Kamomo, Yakutumba, Ngoma Nzito, mwese muranyumva muzagende bwangu. Nimwumva isasu rya mbere rivuze muzahite mwigendera. Sinshaka ko nk'abavandimwe banjye mwazapfa, mureke kurwanira Chilombo. Bareke yakomeje abwira abarwanyi ba wazarendo ko Perezida Kisekedi ari umubeshyi, bityo ko nta kintu na kimwe azigera abamarira. Ati Chilombo no umubeshyi, nta kintu na kimwe azabakorera. Mwabonye ko Kabila yamushyize ku butegetsi, nibiki yamukoreye? Ntiyamukatiye urwo gupfa. Umuntu wamugize president akamukatira urwo gupfa. Vital Kamere yamugize president yamukoreye iki? Yamwirukanye mu nteko nshingamategeko. None niba umuntu yirukana umuntu wamugize president, wowe wo hasi azakwibuka? Yunzemo ko yari yo mpamvu asaba bari abarwanyi kwitandukanya na Kisekedi kugira ngo amategeko ye aje kugira ngo rero amategeko atondagurwa mu gihe cyihuse. Nkuko rero bigaragara akaba ari ibyo yatangaje mu gihe n'ubundi Kisekedi Chilombo inkuru kuri biri kumuvugaho cyane aruko yahuye na Mossad Boreus. Nabyo reka turebe uko bihagaze. Perezida Kisekedi rero yagiranye ibiganiro by'isaha irenga ku wa 4 ku igenekerezo 9 Gitugutu 2025 na Mossad Boreus, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika n'uburasirazuba bwo hagati, iruhande rw'inama ya Global Gateway Forum yasojwe ku munsi w'ejo ku wa 5.
iyi nama hagati y'abagabo bombi ikurikirana iyabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagiranye ibiganiro byibanze ku nzira zitandukanye z'amahoro, cyane cyane iza Washington na Doha, ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugera ku mahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro bya Doha bizagarutsweho mu biganiro byabo, Musad Boris yagaragaje ko agifite icyizere ko bizatanga umusaruro nubwo yemera ko ibintu bisa naho biri gutinda. Yagize ati turabizi neza ko intumwa zashyize umukono ku itangazo ry'amahame ku igenekerezo rya 12 Nyakanga 2025. Ikibabaje nuko habaye ibiruhuko nyuma y'igitero cy'Doha ku igenekerezo rya 11 Nzeri, ariko bidatinze barasubukura ibiganiro. Akaba rero ku mujyana mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afrika, Amerika iha agaciro ubusugire n'ubusugire bwa Congo. Umusanzu wa Amerika ugizwe hanini n'inkunga ya tekiniki ishingiye ku bunararibonye bwagaragaye mu banyamerika basanzwe bari i Doha kugira ngo bakurikirane neza imishyikirano yose n'ibiteganyijwe gutangira mu ntangiriro z'indwi iri buze gukurikiraho. Musad Boris yagize icyo avuga ku bizavuzwe na Perezida Kisekedi wasabye mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame ko bafatanya gushaka amahoro. Aho rero kuri iyi ngingo Boris yagize ati iki ni ikimenyetso cyiza abantu bose bashimira, ni ikintu cyiza cyane gitanga urufatiro ruzafasha kugera ku ntego yacu ariyo mahoro n'ituze mu karere. Mujyanama Perezida Donald Trump na Kisekedi kandi baganiriye ku ngingo zijyanye n'ubufatanye bwifuzwa bw'inyungu zihuriweho binyuze mu buvugizi buyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku masosiyete y'ishoramari yo muri Amerika. Musad Boris atangaza ko yiteguye gushora imari mu nzego nyinshi nk'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo, ingufu, ikoranabuhanga ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Boris yabonanye kandi na Perezida Kisekedi nyuma yo kubonana na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nabo bahuriye i Buruseli aho bagiranye ibiganiro byibanze ku mbaraga zikomeye zishyirwa mu guteza imbere amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku muhati u Rwanda rukomeje kugaragaza ku mahoro n'umutekano biranze. Reka rero twakira umutama tubwira byinshi ko biriko biragenda byibonekeza. Mu rwego rwo kugira ngo baproteje bikomeye cyane uyu muti, ariko kandi nanone bikagaragara neza yuko ari uburyo bwo kugira ngo baze no kubona uburyo bataka. Turaza kandi kureba iri kuba kuri puwedo strategique mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ingabo, turebe coalition militaire, turebe mirase locale, turebe unité spéciale, turebe commandement intégré, turebe repli tactique, tujye kandi no kuri zone tampo turebe iriko biragenda biba ibironi biri kugenda bikorwa mu gihe kandi bitangazwa ko hakomeje kugenda hagaragara déplacé intérieur interne, aho bitangazwa ko abaturage bari guhunga iki mutama? Abaturage magingo ngaya barahunga nyine byanga bitunda itegurwa ry'umwambara karawuta kirimo iragenda igaragara, ndetse bakanahunga ikijyanye n'imyigaragambyo ikomeza kuba kuko nk'ubu bari muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda hibonekeza cyane cyane isubiranamo rya wazalendo. Ubundi mu bice hano za Lubutu naho hakomeje kugenda ibyo ngibyo bigaragara. Bari barimo bahendahenda ngo ndetse n'abawazane gutya bumvikane, ariko imishyikirano ikomeje ku kwanga. Abaturage rero bumva barimo baragenda bahura mu bice bitandukanye kubera izo mpamvu zitandukanye. Nibyo turaza kandi kureba biri kubera mu Minembwe, aho bitangazwa ko imisozi myinshi amaze gushyirwamo mitrailleuse rudre disque 12.7 mm ndetse na za mortier de 120 mm ndetse na za lance roquette RPG7 nizo mu bwoko bwa PKM RPD zikomeje kugenda zigaragara mu bice bitandukanye. Turinjiro turebe iriko biragenda biba. Turaza kandi kubabwira icyo mama 23 Alliance Fleuve Congo bavuze kujyana cy'urupfu cyakatiwe Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika na Demokarasi ya Congo mu kiringo
cy'imyaka 18. Turaza kandi no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ko ingabo z'u Burundi ziri guhiga abanyekongo bari mu gisagara cya Bujumbura hasi no hejuru. Turaza ro kubyinjiramo tubabwire ibiriko biragenda biboneka. Turaza kandi kubabwira n'andi madiro zakomeye akomeje kugenda akorwa n'abadiplomate ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugushakira ikibazo cya M23 mu buryo bwo kuba bakiyambaza ibihugu z'amahanga. Ironi page ikomeye amakuru akomeye arabana n'umutekano agezweho ku muyingamo kuri uyu munsi wa gatatu indwi kwigenekerezo rya mbere gitugutu 2025. Ngatwibanda cyane ku makuru aremereye arabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama makuru tuyaherehe. Reka makuru yahere muri twari yarakomeje kugenda hagaragara mu by'ukuri irasana rya hato na hato. Yego. Noneho wenda tuze kuboneraho nanone tuza muri bice bya Nzira ndetse na Uvira tubwira abantu ko ibintu byakomeje kugenda biba ndetse na rezilita z'ibyabyutse bigaragara mu bice bitandukanye. Yego Mutama tubwire. Umuntu umwe amaze gupfa mu makuru narangiye kumenya, undi ndetse yakomeretse ni mirasi. Mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ryatewe n'akavuyo gakomeye cyane, bamwe bemeza neza yuko n'ubundi ari abawazalendo. Umuzalendo umwe warase ayitwa Irangira. Ni ukuvuga ngo kuva ku munsi w'ejo, yego, ahagana amasaha y'isaa 9 nibwo habayeho kurasana hagati n'ubundi ya wazalendo ebyiri. ubwo ndavuga ngo ni imitwe ya wazalendo itarumvikana. Yego, hahita ako kanya hakomereka umuntu umwe ndetse undi nawe bagira ngo yakomeretse, ariko mu kanya nibwo banyemereye neza yuko ngo yari yagize gute yapfuye. Tuvugana bakaba banambwiye yuko rwose ngo bagiye gushyingura hano mu bice byarangira ni muri grupoma ya Walo wa Yungu. Mu gitero mu by'ukuri nanone bivugwa neza yuko cyatewe n'abazalendo bari gutwara, ariko nanone ngo bagamije ibijyanye n'ubusahuzi mbese batari kumvikana, nubwo bamwe bari batangiye kwikanga bavuga yuko ngo byaba ari imirwano hagati y'abazalendo ndetse na 23. Siko bimeze, ahubwo ni ubwumvikane buke hagati ya wazalendo. Yego, arindimo rwose byakira n'umuyobozi wa sosiyete sivile agira ati umugabo witwa Kuwa ya Buki niwe wapfiriye ahangaha, mu gihe abakomeretse uwakomeretse cyane nawe ni umukobwa ngo w'imyaka 13 uzwi ku izina rya Chiwete Munguyiko. Munguyiko yajyanywe rero nanone ku kigo nderabuzima cyangwa se ku ivuriro nyine ribegereye kugira ngo avurwe, ariko nawe mu cyizere ni gicya cyane ugereranyije niyo tuwasito arimo mu by'ukuri mu buryo bugaragara, kuko nawe amasasu yamuzize. Umugabo ushinzwe iyi grupoma nawe yatubwiye amakuru rwose, atubwira yuko ibintu byabaje kandi basaba ko hagira igikorwa kugira ngo izi wazalendo zive rwagati mu baturage. Yego, nibyo rero Mutama, ubwo urumva ko urugamba rukomeye rwageze kugeza ubu. Wenda kubirebana n'abaturage bari kuguma aho batuye cyangwa bakomeje kuba bakimuka bahunga. Mutama uratwumva? Cyane bw'amamenyesha ko hari abari kuva mu byabo ku buryo bukabije cyangwa bamwe bagumye mu miryango yabo. Twari ya Walikale ukurikije ibiri kuvamo, ntabwo ndavuga ngo abantu barimo barava mu byabo birukanka bahunguka baba bagira amaguru atari benshi, ariko nanone biragaragara ko ukurikije ibice bitandukanye bikikijwe n'iyi Walikale birimo biragenda bitegurirwa n'imirwano w'umutwe wa 23 ushaka kuza gufata ikibuga cy'indege cya Pinga. Biragaragara ko nubwo hari guhunga bato ariko bashobora kugenda harabaho ikijyanye no kugenda kw'abahunga, kubera yuko ikiriho cyo kigaragara nuko muri Walikale hagomba
kuba intambara kandi intambara ikomeye cyane kuko ni intambara ifite icyo isobanuye muri uru rugamba rumaze imyaka isaga ine. Nibyo intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye guhura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro biganisha ku mikoranire mu bukungu. Ni amakuru yatangajwe n'umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afurika, Mossad Boris, aho yabitangaje kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Gitugutu 2025. Yavuze ko uyu munsi wa gatatu yakiriye intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye nk'uko bigaragara hakomeze hagaragare ibikomeje kugenda bigaragara ndetse baravuga. Yavuze ati hari uguteza imbere imikoranire hagati y'ibihugu byombi, ingufu ibikorwa remezo mu bucuruzi, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu buzima, ubukerarugendo n'ubucuruzi birazana amahirwe y'iterambere ry'ubukungu, guhanga imirimo no kubasha kubona serivisi z'ingenzi. Yavuze ko kandi iyi mikoranire mu bukungu izazana amahirwe mu guteza imbere amahoro ndetse n'izindi nyungu amamiliyoni y'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse anatanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye n'iterambere rihuriweho. Ibi biganiro bikaba bibaye nyuma y'amezi 3 ibi bihugu byombi bishyize umukono ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC, ariko n'ingingo irebana n'imikorere y'ubukungu. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo ukomeze utubwira n'ibindi. Ni ukuvuga ngo biracyakomeje kugenda bigaragara ko situation itoroshye. Yego, cyane nk'ahangaha mu bice bya teritwari zitandukanye za Fdnb. yego, kuko nk'ubu amakuru ndi kwakira aturuka muri Uvira aragaragaza neza bidashidikanya ko abaturage batangiye kwivumbura bikomeye cyane, kugira ngo mu masaha y'igitondo nakubwiye yuko hatangiye ikijyanye n'amaperereza karahutaka y'igisirikare cya Congo ndetse na bari gukora ngo mu rwego rwo kuproteja uyu mujyi ku buryo utaba wageramo mujyi kaho bahanganyije n'amakumyabiri na M23. yego, igiteye impungenge rero hari abaturage bamwe batangiye kuyetora bavuga yuko batwara abana, hari bamwe bari kuza noneho hari aho ngaho wenda ntabwo basobanukiwe mu buryo bwimbitse, kandi baruzi ko hano kugira ngo umuntu aba afite ibyangombwa ni ibintu bigoye. N'udafite rero ikarita y'itora tayari bari guhita bamufata bagahita bamujyana mu magingo y'ahangaha atari yamenyekana. Byatangira gutuma abaturage bivumbura ndetse bagaragaza yuko babangamiye bikomeye cyane n'iki gisirikare cya Congo FARDC mu gihe cyo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo batamburwa kuri uyu mujyi wa Uvira. Nibyo rero Mutama, reka tujye i Bujumbura. Kuva ku wa gatanu ushize abanyekongo benshi batuye mu duce dutandukanye two mu murwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi barimo guhigwa bukware n'abapolisi b'iki gihugu. Igikorwa giheruka cyabaye mu gitondo cyo kuwa mbere ushize mu gace kahitwa Cibitoki, cyateye ubwoba kandi gitera abaturage b'abanyekongo kuva mu byabo, bamwe bakumva batanatekanye. Bivugwa ko umukwabo wagutse wakozwe n'abapolisi b'u Burundi wateje ubwoba mu gitondo cyo kuwa mbere mu gace ka Cibitoki, wibasiye cyane cyane abanyekongo. Imihana myinshi yarasatswe, abagabo n'abagore benshi barafatwa, hanyuma burizwa mu makamyo nta bisobanuro, maze bajyanwa kuri sitasiyo ya polisi nk'uko tubikesha ikinyamakuru SOS Media Burundi. Abatangabuhamya benshi bavuga ko iki gikorwa kitatunguranye. Amayira yatangiye gufungwa muri aka karere nk'uko rero bivugwa ku muhanda wa 15, 16, 17, 18 mu gace ka Cibitoki. Abapolisi basaga nabo bafite urutonde rwuzuye rw'amazu atuwemo n'abanyekongo bari mu bigo bitandukanye by'ubwishingizi. Abatangabuhamya bavuga ko iki gikorwa cyari cyateguwe neza kandi imyiteguro yatangiye ku wa gatanu ushize. Umuturage wasabye ko izina rye ridatangazwa yagize ati
umukwabo wari wateguwe kuva mu cyumweru gishize ntabwo ari impanuka, umukwabo udafite ibisobanuro. Abapolisi bafashe aba bagabo n'abagore benshi batitaye ku nzego babarizwamo, amakamyo yabajyanye kuri sitasiyo ya polisi, nta bisobanuro abavandimwe cyangwa abaturanyi babo bahawe. Iki kibazo cyateje impungenge cyane ku banyekongo n'abarundi baba mu bice byegeranye n'ahangaha. Umwe mu bacitse uwo mukwabo witwa Blaise, umusore ukomoka mu gihugu cya Kongo, yagize ati nagiye kare cyane ku isoko rya Tebu, ngarutse nsanga abaturanyi banjye bose b'abanyekongo bafashwe, abapolisi babajyanye ntacyo bavuze, babajyanye kuri sitasiyo ya polisi, abaturanyi banjye bose baragiye. Ni ikibazo gikomeye cyane cyane ku banyeshuri. Iki ni igikorwa rero cyongeye kubyutsa ubwoba mu tundi duce twa Bujumbura ahaba abanyekongo benshi nk'ahitwa Mutakura, Buterere, Bunyezi n'ahitwa Bwiza, bikaba rero ari ibice byibasiwe bikomeye cyane. Umuturage witwa Politique yagize ati umuryango wanjye wa hafi utuye mu Cibitoki wafashwe muri iki gitondo, musaza wanjye n'umugore we bajyanwe, abana babo basigara bonyine mu nzu. nagiye kubana nabo mu gihe ntegereje ko ababyeyi banjye bagaruka. Akaba rero ari ibintu biri kuba n'ubundi mu gihe Mutama, ibintu bitoroshye. Watubwira n'ahandi uko bimeze? ni ukuvuga ngo andi makuru dushobora kuba twasangira uburyo bumwe cyangwa ubundi. Yego, ni agace bigaragara neza yuko nawe watangiye gushyikira kuba ibitekerezo bikomeye cyane by'igishishikare cyane cya Congo FARDC ndetse n'abayobozi ba sosiyete sivile ndetse n'ab'inzego cyane z'ibanze. Hakomeje kugenda higaragaza naho nike n'ubwo navuga igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'utwamo 23 ku bigo nabyo byatangiye guteza imvururu, bakanagerageza kurebera hamwe uburyo ki byahoshwa ariko bikanga. N'ubu ngubu hano Rubuto ntara yamaniyemo banze ndadutira abantu ariko intara navuga yuko ibihano by'ibi bikomeye cyane n'iyo tuzi y'amajyaruguru. yego, habaye inama muri benshi, ubu naho habaye ibiganiro byatangiye hagati y'abazarendo, uwigeze generali Kuwa ngira ngo ejo babizi ko baserereye bikomeye cyane na FARDC. yego, batangiye ibiganiro n'izindi nzego z'ubuyobozi hagamijwe ngo kugarura intwaro za FARDC zafashwe, yego, n'abafatanyabikorwa babo harimo wazarendo nyine kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, hari nabwo bakoraga ikintu cyitwa imiserero. yego, tuvugana rero abayobozi b'akarere ka Rubuto nibo bayoboye ibiganiro, bari kumvikanisha ariko ngo bikomeje kugira gutya bikananirana ku buryo ngo bashobora kuvangaha kugira gukozanyaho, bitewe n'uko wazarendo yo irarekera bivuga ko ari byo basanzwe kandi abasirikare bakabihabwa ngo batabarusha performance cyangwa se umusaruro. yego. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, mufyonde sabone kandi mukomeze mubane natwe no mu bindi biganiro tubashyikiriza ngaha kuri udukurikiye bwa mbere. Rero ikaze kuri uyu muyoboro mushya. Hasta la vista.